Helo, New Gamer Retro. Rydyn ni'n mynd i bod yn chwarae Pac-Man ar NES. Scared. Du, du, du. Ni'n mynd, dwi wedi gweld Pac-Man Pixel. Dun, 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 Oh. dun, dun, dun. Sut ydi? Sut... Beth ydi rwydd am? I lladd pob, lladd nhw. O. Dwi'n barod. Dwi'n mynd i gofi, please. Na, dwi ddim. Na, dwi'n llawn nhw. Na! Yay! Ti wedi enni. Dwi ddim yn gallu. Na, dwi'n maw. Come on, fi'n mynd i enni. Dwi'n meddwl dwi'n dda hyn. I can't. Ti'n mynd i enni chwi. Yna'n gyd o'n nhw wedi mynd nawr, dwi'n meddwl. Dwi'n dod nôl am di lladd nhw. Ydyn nhw. O ie. Mae dim free for all nawr, mae'n chance. O. Yes. Chance fi nawr. Ready, start. Fi'n mynd i enni. Na ti ddim. Dwi'n dda. Kind of. Felly hyd yn oed os mae... O. Dwi'n barod. Ti'n cael 2 lives, ti'n cael 1, fi'n cael 1 life, ti wedi enni. Ti definitely wedi enni. Mae no chance fi gael enni. Coci, fi'n mynd i enni. Na. Come on. Oh, Yes! Mae gen i 2 ar ôl. Yes, fi ddim yn cael that much. Oh yeah, fi'n cael loads ar ôl. Ready. Yummy. Dwi'n meddwl ti'n dat wneud fe... O, No. ble ti'n mynd? Ti'n gwybod sut i fel? Ti wedi game over. No, mae'n game over I fi. Ti wedi ennill. No. Yay! Dwi wedi ennill. O, mae gen i un arall. Ti'n lwcus. Os fi'n cael un arall. Na. Fi'n mynd i ennill. Ti wedi destroy fi. O! Be? Os fi'n cael 12, please. Game over. O. Diolch am gweld y fideo. Subscribe i'r channel os yw'n dda. Diwedd.